ama mual dina sapat kirimo mangalehon apul-apul na sumurong tuhita sa luhok na saunari sa rodi sa liling na amin buwan na manotong palua may bana siyan sa luhut fraternidosam ite Jesus Kristus anakmu Tuhan namin dibata na mangulod jala marpuasa rapun ko ibagasan hasadaon dohto di porbadia saunari sampai di tempat itu Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania dekat Yerusalem kira-kira 3 kilometer jauhnya. Si Marta dok si Maria alam parmoding ni si Lazarus ibotona sida. Manghiutot si Marta at sugari isi Tuhan Yesus dan tagamon mati ibotonai. Alaya amati dok Yesus. Mula mangulu do ibotoni. Alay dan dia tu si mana pagdahon ni Yesus si tupak kirimon dia di parpudi do nalau rohani. Akan mahorong roha tuamu sauti silhonoku jamita namang golo ima ahana ditinggal hon inaon akan nadinggan akan nauli ay pasahat tuamu ima lakuhok kamu gabi jamita namang ulu ito muna. Adong siang kami sosial 3 lingkungan Dionysius, Paulus dan Hieronymus sauti doon sa kita doon, kesepakatan kita doon tungsul dia pe ay papungot taon saya lihat mamarkuna di hamuna butima Ating adong bertuhitan na supasahat perbuini holong pada saat umma ipasahin na doon. Asal maradian ibana di hanggaluan ng Kristus naong mate humong kita jalan naong hehe laho kasahaton hanggaluan na baru tuak anak korsia Kristus Tuhan nami saya dijakon Kristus imam bagasan guardiamang doot anak doot di perbadia amin Marta buru si Homdi opuni si Desibur siang maho sian hani borhat maho sian hutam jala bongot maho tuhutan abadie ima huta Jerusalem namarotong tinggal homa rura pertangisanon jala alason ma tano na pinar bagai-bagai saat rodi saliling di leleng na amin dibantu Bapak dibantu.
naik kamu. Iya, juga bunganya. Tanahnya sudah, bunganya sudah. Oh, ya. Naik Atau sini. Ben. Iya. Asal apa lain aku? Orang main tak tu dia. Coba